Yo my people, today ni ya shop ya DJ Sky Miss Move, ni ya Pablo Papito Pacino Macdon Tigre Casco Pisto. It's your back and shop with Bug and Boy. I know the Shina Devane de Qui. It's your shop ya DJ Sky Miss Move. Yo my people, mumeze mutati, mumeze fresh, mumeze neza aho abaherereye amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba n'uburengerazuba, kanizere ko umeze neza, ati umeze fresh. Nge ugiye kukugezaho update za foreign now ni Sky mwenyewe, aho tugiye kubana mu kiganiro Sky Show. Uhawe ikaze wowe unkurikiye for right now. So inkuru yacu ni wundi n'ibisanzwe, ni inkuru trend kuri no mihanda, ni inkuru ivuga kuri no mukobwa ngo ni Emeline na bagenzi biwe ati bagera mu mubare w'icyenda, aho birimo biravuga cyase birimo biravugwa yuko hafashwe abagera mu 8 ariko umwe akaba awe ataraboneka. So rero uyu munsi nibwo haje kuba hamenyekana inkuru yuko Emeline na bagenzi biwe cyangwa se Emeline wamenyekanye ati nk'Ishanga Emeline, aho yaje kuba hashyirwa amakuru yiwe hanze avuga yuko afunzwe n'urwego rw'ubugenzacyaha. So rero inkuru y'uyu munsi iravuga ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri uyu wa mbere tariki 20 Mutarama 2025 rwemeje ko rwataye muri yombi abantu 9 barimo Kwizera Emeline wamenyekanye ku Ishanga bazira gusakaza amashusho bakora imibonano mpuzabitsina. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko iryo tsinda rigizwe n'abantu 9 barimo abakobwa 6 n'abahungu 3 bari bihurije mu itsinda ku rubuga rwa WhatsApp ryitwa Rich Gang. bafashwe kwa 17 ubwo ni ku itariki 17 Mutarama 2025. So rero iyi update ni update iri trend kuri mihanda nayo, kubera ko burya ari indi update yari yabanjije imbere yayo ho gatoya. Abenshi cyane bajya bose na perezida wacu ibi bintu yaba yarabibonye, cyangwa se ibi bintu byaba bihuriye cyangwa se bifitanye n'isano kuri ibi ngibi birimo biratrendinga ku mihanda n'ibyo perezida ejo bundi yavuze ari mu nama. So ijambo yagize rigira ati uwambara ubusa, yaravuze ni uwambara ubusa se ararata iki undi adafite, twese tudafite na dini. Irakomeza ivuga ati na dini ribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho wo kwambara ubusa, ariko buriya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya baba bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe. Nicyo kibazo niho bishingira, So ibenda nabisomye nabi raso, gusa uko nawe mbisomye kose ugenekereze nawe urumva uko icyo cyase icyo umukuru w'igihugu yaba yarashatse kuvuga. So tugaruke kuri no nkuru y'abo abakobwa bacu rero batawe muri yombi, ariko batawe muri yombi ari abakobwa 7 n'umuhungu umwe, akaba hari kubura umuhungu ari inkuru nabonye kuri TV10 aho yavugaga yuko bo batawemo ari 7 ndetse akaba hari kubura umwe muri bo. Ubwo byashoka ko yaba ari umuhungu, kubera ko byari bivugwa yuko ari abakobwa 6 n'abahungu 2, akaba hari kubura umuhungu umwe. Izi update n'ubundi zari zimaze iminsi ziri kuvugwa yuko byanga byakunda Emeline agomba kuba yafungwa, kandi cyane koko ibyo yakoze bigize icyaha gihanwa n'amategeko, aho aba ari gushinjwa icyaha cyo kuba yakora ibiteye isoni muri rubanda ndetse no gusakaza amashusho y'urukozasoni nk'uko inkuru yaho hejuru yagiye ibivuga.
izi ni update zije zisanga izindi update zigiye zitandukanye ziri no kuri ino mihanda. Nanjye ngira ngo unyuriremo ese tukomeze kugenda tumenya ngo se kuri ino mihanda byifashe gute. Ari update ziri kuvugwa kuri Diamond na Zuchu. Umuhanzi ukomeye wo muri Tanzania Diamond Platnumz yavuze ko azakora ubukwe na Zuchu mbere y'igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramazani uyu mwaka. No kuvuga ngo mbere yuko bajya mu gisibo cy'uno mwaka cya Ramazani bagomba kuba ngo bakoze ubukwe, niko uyu muhanzi Diamond Platnumz ayitangarije cyangwa se yivugiye we mwenyewe. So rero indi update ivuga kuri Diamond Platnumz ni update ivuga yuko ati burya yavuze ni ati burya igihe cyose yashakira Zari yakongera akamwisubiza, ati cyane ko naho yagiye, kuko ati igihe cyose yamushakira aho yaba ari hose uwo baba bana wese, ati Diamond Platnumz yigiye ati ngewe namwisubiza. Ibyo rero bikaba byateye abamukurikira ku mbuga z'inkoranyambaga bacikurondogora bakavuga ati se kubera iki yaba avuze ibi bintu kandi ejo bundi afite ubukwe arimo arapanga. Ese twitega iki muri ubukwe bwa Diamond? Ese wavuga iki kuri ubukwe bwa Diamond n'umuhanzi Zuchu? Navuga ngo afasha muri label yiwe ya WhatsApp Record, aho navuga ngo babana ubu ngubu nk'umugore n'umugabo ariko batari basezerana, aho bana mu nzu imwe. So rero ni urukundo rwabo rwagiye rukunda kuvugwaho no batari bakeya, rugenda ruvugwaho n'ibintu bigiye bitandukanye. Ati se murabona Zuchu aberanye na Diamond? Ese Zuchu mubona akwiriye kuba byibuze abana na Diamond? Ko Diamond twebwe tumuzi ko ari gapfizi. Ese bizashoboka by'urugo rwabo bakongera bakagaruka ngo Zuchu ni mubi ngo nagomba ko yabana na Diamond? So ibintu byagiye bivugwa ni byinshi, ariko uyu muhanzi Diamond Platnumz agenda abirenza ingoyi abyima amatwi. Izi updates ni update for number nguzani kwa se tugenda tumenya ngo se ibiri kuri ino mihanda ni ibintu bimeze gute, ese ibiri kuvugwa kuri ino mihanda ni ibintu byifashe gute. So rero akatutegereze turebe se ikizava muri uru rubanza cyangwa se ikizava mu bugenzacyaha se Baemerene na bagenzi biwe VIP Wagwan byifashe bite ino mihanda yabo Wagwan VIP. So turi kumwe ni Sky menye wowe utarakora on the floor, utarakora subscribe, utaragira iki, ndakwibutsa kuba wankurikira ku mbuga za nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye. Ni Sky hose aho uragenda ukandika DJ Sky Lux ukagenda ubona platform zanjye zose, imbuga ngenda nkoresha aba Instagram, Facebook na Twitter ndetse n'ahangaha kuri YouTube channel ugomba searchinga DJ Sky Lux ubundi ukaba wabona ibiganiro byanjye bigiye bitandukanye. Dukomeza gukora subscribe kwa tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngiye kukugejeje update ni Sky mwenye ni ya Pablo Papito Pacino Macadon Tigre Casco Pisto. It's your bargain shop boy, bargain boy. I know the Shina Devane Dekwi. It's your shop ya DJ Sky Miss Move. Mwebwe mubikore mwegesetse wana kuri umutwe wundi akanizere ko twari turi kumwe mu kiganiro. Ati umeze neza, Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe, ndetse ati wowe muhorane wewe ko niwe muntu danje no gukunda ibyo nkora. Ati tuze kubonana mu zindi updates zibukurikira. Ati ngiye muri kumwe ni Sky mwenyewe. Shalom 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 shalom.